أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله جراين رکا دین مبین جحدیث رسول ما امین ترجمه ریاض الصالحین 179 نویسکار امام النووی ترجمه پروفسور دکتر عبدالعزیز خطیب کره ملا احمد ملا یوسف درشوی رحمه خودل مرین مو توابه خوشکو برین عزیز الدرس ماش بریاوه دا ما بحثا دایینا سلام و دانا سلام دیگر که گرینگیا سلام دایینه و بلافکرنا سلام نا مؤمنا دا چیه ما بحثا و دیگر ام گوهابی سر بحث کت بچوک یا دیسا عایده و بحثا مازن چیه نوه و بحثا ما بجه باب و کیفیت سلام بحثا کیفیت سلام ده که مو چوا سلام بده و او هنا سلام داما مو چوا سلام و وده کیفیت سلامه اما دست به بکی بخوینی دبیجه امام نووی یستحب ان یقول المبتدئ بالسلام السلام علیکم و رحمت الله و برکاته اوکو اول سلام دده یعنی اوکو جارا اول سلام دده مستحب سنت هولی سلام بده بیجه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته یعنی هولی بالسلام لسر هوا و رحمه خوده و برکت خوده جی لسر هوا فيأتي بصيغة بضمير الجمع يعني نبيجا أسا يك جيبه يل همبري ويدا يسلام ددت يك جيبه ديسا مالي نوفي بضمير جمعه يعني بيجا نبيجا السلام عليك نبيجا السلام سرته ولو كو يك تنجيبه بيجا السلام سر هوا ورحمة خوده وبركة خوده سر هوا ضمير جمعه معناه أوا نبيجة سلام سرته بيجة سلام سر هوا وإن كان المسلم عليه واحدا ولو كو أو سلام ددته يك تنجيبه ديسا بيجة السلام عليكم ويقول المجيب بيجة أو جاوبي دده السلام ودده يچه بيجة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بيجة وعليكم وعطفه بيباركه بيجي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نبيجي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يبيجي چه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يعني السلام خوده ورحمة خوده وبركة خوده لسر هواجي به هكا و نبيجي وعليكم هنگه يبيجي سر هوا به يعني وحاجكم بيجي السلامة من نوفه او السلامة دي ما بلاش ترابه يعني بيجي معنوه خراب به فيأتي بواو العطف في قوله وعليكم إفادة بيفا وعليكم دا حرف عطف واو يبيفاده نبيجي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بله حديث 851 عن عمران بن الحسين رضي الله عنهما قال عمران كره حسين هات نقل كرن خودش وي باوي راضي به هولي گوتيا جاء رجل الى النبي فقال زلامك خود جمع پیغمبر خوده هولی گاد گوچه السلام علیکم السلام علیکم سلام دا پیغمبر خوده فرد علیه ثم جلسه پیغمبر خوده سلام و ودا گو و علیکم السلام او روینشت فقال النبي 10 پیغمبر خوده گو وی 10 ثواب 10 مکافان 10 خیر قزنش کردن 10 خیر دست خواه خستن ثم جاء آخر بشتوی را یک داد فقال السلام علیکم و رحمت الله و رحمت الله جی بیوادانه گو سلام خوده و رحمه خوده سر هوا به فرد علیه فجلس پیغمبر خوده جا و ویدا برسه و ویدا سلام و گرد او رینشت قال 20 گو 20 خیر 20 جویرا ثم جاء آخر بجا یک دهات یک سهات فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بجا وبركاته جي بيفاداني قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرد عليه فجلس پیغمبر خود السلام ويفادا او جي روينش فقال 30 قال 3 خيش ويراهاتن خود 3 خير دانوي
رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. اف حديثها أبو داود والترمذي نقل كنا وقلت أبو الترمذي قلت حديثك حسنة، حديثك يعني قنجة رندة نزعيفة. بله حديث 852 وعن عائشة رضي الله عنها قالت جدایی که ما عایشه جناب پیغمبر خوده کلفت پیغمبر خوده خاطر نقل کردن هولی گوت دایی که ما عایشه قال لی رسول الله پیغمبر خوده شما را هولی گوت هذا جبریل یقرأ علیک السلام اف جبرائیل النکمه سلام ولتت که قالت قلتو بجا عایشه گوت یا ما عایشه گوت مجی هولی گوت و علیه السلام و رحمت الله و برکاته سلام خوده و رحمه خوده و برکت خوده جی سر ویجیبه متفق علیه اف حدیثها متفق علیها بخاری و مسلم هرد که جهدانه کتاب خدا. بله حدیثا وهكذا وقع في بعض روايات الصحيحين هولي روايتي که بخاري ومسلم در بازبية إلوها وبركاته وفي بعضها بحذفها زيادة الثقة مقبولة ورحمة الله وبركاته هن رواية دا وبركاته بيوا دانية وهن رواية دا بيوا ندانية لبلا بيوا داني مقبولة چونكو يا حديث رواية كرين انسان اولهينا انسان موثوقا و اولهيامو لته انسان درستن. حديث 853 وعن أنس رضي الله عنه أنس هو تناقل كده خدج رازبة دبيجة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه. پیغمبر خدا وقتی که اشتغالی که گوتو جارنا سه نقلا سه جارا تکرار دکر جارنا سه جارا تکرار دکر دوا کو تام جی بفهم کرد. یعنی مثلا وقتی که امیجی خطاب انسان را دکر خطبت خوان یعنی واز نصیحت انسان که جارنا هن پیوین خواه هن جملین خواه سه جارا تکرار دکر دقیقا تام جی بفهمه خلط نه فهمه. و اذا اتى على قوم فسلم عليهم وقتی که بچار جمع جواتك جمع هن انسان و سلام بدوا سلم عليهم ثلاثا سجا سلام دو. وجه امام نووي بيجي چه رواه البخاري اف حديث البخاري نقل كريا وهكذا محمول على ما اذا كان الجمع كثيرا. پیغمبر خود هر وقت هو ناکر مثلا بيجي یک به دو بیا پیغمبر خود سلام دو نگود السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم سه نقلا نگود اگر قلبالغ بینا مثلا قلبالغ بینا سه جرات گفت دقیقا هر کس صح بگه یعنی یعنی حمل سر چه هاته کرن چه هاته شروع وکرن وقتی که پیغمبر خود سلام دادوا اگر قلبالغ بینا سه جرات دادوا. بله حديث 854 وعن المقداد في حديثه الطويل ش مقداد هو تنقل كلن حديث دريج له حديث تيوبيا دريج هيا ونقل كلي وحديث خدا اف پارچه حاجی در باز ببه. قال كنا نرفع للنبي نصيبه من اللبن ما شیرش پیغمبر خدا رو هلتانی بهرا پیغمبر خدا شیر دوا شیر حیوانا ما هلتانی بهراوی فیجیء من اللیل و وقتی که شبه را تحت شیر خود بر میره پیغمبر خدا او خود شو شیر خود دانیانی نگو تو که خلام کیمه یا عذاب فلان کسا فلان شیر مبینه از آقا ما حاشا پیغمبر خدا آقا نه آقا بی و رئیس دولت بی بله یعنی ولی ابدا که خود شو شیر خود دانیا بله فیسلم تسلیما لا یوقظ نائما السلام ولی ددا حچی رازای حشار نبه و حچی حشار صح بکن سلام آخوا ولی اصول ولی آداب ولی نافچه ددا لا یوقظ نائما کسی خودا حشار نبه و یسمع الیقظان کسی که حشار صح بکه. فجاء النبی فسلم کما کان یسلم روزه که پیغمبر خدا ها دیسا و اول چو هر وقت سلام دا ولی سلام دا. رواه مسلم اف حدیثها امام مسلم نقل کردی خودش راضی به. حدیث 555
وعن أسماء بنت يزيد أسماء كاتش يزيد هات نقل كران رضي الله عنها خدج رازبة دبيجة أن رسول الله مر في المسجد يوما روجا كي پیغمبر خدا مسجد را در باس بی هات مزگفته ولی مزگفت را نو مزگفت را بولی و عصبة من النساء قعود ام هن جن چند جنک ام رونشته بیل مزگفته دا مسجد دا فعل و بیده بالتسلیم سلام یعنی دست خواه یعنی وکه اشارت سلام دو اشارت و دست خواه سلام دو بجا روایت دیده ها یعنی هم سلام دو و همچی اشارت کریه هم اشارت که همچی سلام دو یعنی سلام دو اشارته طبعا او سلام هر وقت یعنی سویک یعنی خفی دو وهذا محمول على أنه جمع بين اللفظ والإشارة افچوت شروع کردن پیغمبر خود هم گوته السلام علیکم همجی اشارت کرد دست خواه و یؤیده ان فی روایت ابی داود روایت ابو داود دهولی در باسطه اوجه شروع تأیید که و قوت دته فسلم علینا السلام دامه و اشارت جی کرد اف حدیث ترمزی نقل کردیا گوته حدیث حسنه بله حديث 856 وعن أبي جري هجيمي رضي الله عنه أبو جري هجمي هو تناقل خود جرازي قال قلت أتيت رسول الله فقلت عليك السلام يا رسول الله أخوات منك پیغمبر خوده مگا عليك السلام يا رسول الله عليك السلام نگا السلام عليك مگا عليك السلام يا رسول الله قال لا تقل عليك السلام پیغمبر خدا گفت من نبیجه عليك السلام فإن عليك السلام تحية الموتى چونکو عليك السلام سلام ملیایا معنی چیه؟ انزای راست رواه ابو داود ترمذي اف حديث ابو داود والترمذي نقل كرنا وقال ترمذي قوته حديث حسن صحيح حديثك حسنه يعني قنجة رنده نضعيفة وصحيحة قرر رواتك ده سندی که خواهده صحیحه بله خوشکو برندلال بلا وده بسکنه حتی درسی که آمده بمینه خیرو خوشیه دام